Poštovani gledalci, dobro večer. Evo nas ponovo u emisiji A šta vi mislite? Moj večerašnji gost je čovjek koji, ajde da ne kažem najbolje, poznaje medije u Srbiji i u smislu istorijskom i u smislu delovanja medija, metodologije, njihove primjene, njihove zloupotrebe, upotrebe i tako dalje, a sam je bio na čelu jednog izuzetno značajnog medija, u pitanju je nedeljnik NIN u vreme kada je taj nedeljnik zaista bio i cenjen i sa velikim uticajem. Večeras sa nama je doktor Slobodan Reljić. Slobodane, dobro večer. Dobro večer. Hvala na pohvalama. Niko ne može da razumije medije, ali svi pokušavamo da to shvatimo. Pokušavamo da vidimo koliko je to razumljivo. Kada bi, izvinjam se gledalci, ja i Slobodan se znamo 100 godina, tako da ne mogu da budem na ti. Slobodane, u jednoj reči kada bi morao, a nemoguće je naravno, kako bi opisao medije danas u Srbiji? Pa dobro, ovo je jedno predinfarktno stanje u svim medijima. Svi su, kao što i ti si radio, to znaš, to je sve predbankrotno stanje. Kompletna ta medijska infrastruktura se održava onako stalno na nekim dodacima i sve na granici mogućnosti opstanka. I onda imate dve, u stvari, ima jedna linija podele uticaja. Jedna je, dakle, dolazi iz jedne ambasade gore gdje je bio maršalat, a druga dolazi logično iz ovdašnje vlasti. I onda tu se to negdje i preklapa i imaš taj drugi taj sloj koji je u stvari spušten ispod toga koji sad stvara neku paralelnu javnost, čemu pripada i ova televizija, gdje se stvari, ali one su te spušteno za nivo ispod i računa se da je uticaj tog drugog talasa u stvari mnogo manji i ne baš pažnju na njega. Pa i ne obraća se pažnju, tu spadaju i radio stanice, pošto to nije ono nešto što direktno utiče na te. To je skoro radio bio potpuno izvan interesa vlasti. Tako da je to jedno stanje koje, pa ono je nezdravo, ali s obzirom u kakvim si društvenim stanjima društva danas u svijetu, u kakvom su stanju mediji danas tamo gdje su nastali. Hoćeš da kažeš da je tako i u svijetu? Mnogo gore. Gore nego? Pazite, ovo što se sad recimo dešava s ovim fake newsom i sa ovim stanjem u tom kad je uključena, kad je u direktnu i u najbrutalniju propagandu uključen ono što se zove liberalni dvor. To uvijek su mediji, dakle, korišteni u propagandi, ali postoji jedan sloj koji se može svesti, ne znam, na Guardian, New York Times, Washington Post i te medije, u koje je ostavljala se neka prostor gdje su vođene neke rasprave, gdje taj viši dio društva mogu da razumijeva da to ne izgleda sve onako kao što se priča i kao što se piše u novinama. Dakle, da se u društvu postoji neko provetravanje mišljenja, ali to danas njihovo učešće u tim propagandama, ono je zaista brutalno. Ono više nema, prosto više ne postoji nikakve druge dimenzije toga. I u tom smislu, i pošto su oni imaju tu sposobnost, osposobljeni su da to izvode tehnički savršeno, odnosno najsavršenije što je moguće, onda je utjecaj tog užasno porazan. I imate drugu stvar, užasan osjećaj njihove današnje ugroženosti. U nekom smislu današnji mediji na zapadu posjećaju na medije u Sovjetskom savezu u onoj završnoj fazi. To se ogleda najbolje dobro u lažima koje su beskrajne. Sa ovim špijunom ruskim, to vidite, to više, kad pitate djecu u vrtiću, kad bi se malo upoznali, vidjeli bi da je to sve naduvano. Dakle, pazite, uvijek su mediji stvarali te polulažne stvari koje su posle korištene u politici. Ali to se posle otkrije posle 10 godina, posle 2 godine. Ali to da u toku toga svi vide, i oni koji prave te vijesti, i oni koji prave tu situaciju, da je to sve lažno, to je prvi put. Sad imate kraj te moći propagande zapadnih medija. Jer mediji uvijek služe u krajnjoj liniji propagande, da se razumijemo, to nije nikakav problem. Međutim, kraj moći je taj, ovo što sad desilo u Americi, ta zabrana Russia Today. Tako je reagovao Sovjetski savez, uhapsite Reutersa.
Tako oni sad reaguju. Dakle, pošto više ne možete se odbraniti, oni su savladali te tehnologije širenja tih vijesti na isti način kao oni, to je Russia Today pravljeno kao anti-CNN. Sad, dakle, nema drugog načina da ih zabranite. To je kraj moći te propagande. Jer propaganda je samo moćna dok ona vodi, dok ona diktira tempo, ona otvara nove perspektive, dok se ne pravda. Kad dođete u situaciju u kojoj su oni danas, to znači da je to je već jedan mehanizam koji počinje da... Da li za toga sledi pad u smislu uticaja? Pa ste, vi već danas imate ozbiljan pad uticaja. Mislim da su zapadni mediji nisu neko, to samo morate biti posvećenik pa da verujete više u te priče. Pa nema više niko u svijetu. Pa imate pravilno su istraživanje i kad su nas bombardovali. To imate samo Amerikanci, njih preko 50% veruju u te priče koje pravljaju. To već u Njemačkoj pada na 10%. U Turskoj niko ne veruje u to što oni pričaju. To već imate 15 godina stvara se privid te moći samo u okviru toga. I onda mi koji smo političari, oni koji su mediji, sad mi stvaramo tu jednu nadrealnost u kojoj se valjaju te vijesti. Inače, realan uticaj što bi se rekao, na narodne mase je strašno mali. Pa ne znam, vidite u Evropsku uniju, ne znam otkad nijedna zemlja nije sprovela referendum da li da se uđe u Evropsku uniju. Zašto? To što znaju da ne mogu da dobiju. Onda samo se valja, stvara se ta pokorica od javnog mnijenja, koja u stvari daje te slike o nekoj demokratičnosti i realnosti. Inače, to je već strašno se udaljilo od naroda. A posebna je priča što imate odnos u svijetu. Dakle, nikad u istoriji svijeta nije postao tako razvijen propagandni mehanizam kao što je ta američka štampa i taj njen čitav. Ali pazite, oni su dakle od 89. kad su bili apsolutni vlasnici tog prostora, danas najomrznutija zemlja na svijetu. Bez obzira što vi njih stalno pričate da ste vi najbolji, da imate rješenja, da nudite, pazite, propaganda ima kao i sve. Ona ima neke svoje ograde. I to se završava negdje. To možete jednom da sledujete, možete dva puta, ali ne možete stalno da... Slobodane, zar to nije malo paradoksalno? Oni to rade i imaju tu vrstu svijesti u situaciji kada imamo internet. Dakle, kada onaj... A internet ništa ne rešava. Pazite, internet je, vidite, postoji velika zabluda, to sam ja naučio studirajući ovo što si ti rekao na početku. Vidite, internet je potpuno najveća laž je internet. Kapitalističko društvo, zapadno kapitalističko društvo, štampu pravi iz potrebe da se zaista uspostavlja slobodna komunikacija. To je bilo vreme kad oni ruše feudalni poredak. Njima treba javna komunikacija. Ovo što mi danas imamo kao digitalnu civilizaciju i medije, ono služi kontroli toga. Dakle, ono nije ni pravljeno da bi širilo slobode. Ono služi da bi se sve kontrolisalo. Vi kad imate danas Google, vidjeli ste sa ovim upotrebom Facebooka za izbore. To je bukvalno upotreba. Dakle, oni vam prave one profile, vi na osnovu profila pravite poruke, znate da taj profil ljudi ne može da odbije tu vrstu. Djeluju se podsvjesno i tako. Da, to je apsolutno u sferi podsvjesnosti. To je već od početka 20. vijeka kad su Amerikanci ušli u kako se zove, advertising. To je stvaranje novog kupca, ali u podsvjesnoj sferi. Ti kad kupuješ robu, ne kupuješ što je roba dobra ili loša, nego zato što si ubeđen. I dobio si poruku da je... Dobio si poruku koja uglavnom djeluje podsvjesno. Dakle, uglavnom je podsvjesno, inače nema drugu vrstu. Sad imate tu, to je već, imate, ono kad se bavite tim u nauci, to je Fromm već, koji je, dakle, iz Njemačke otišao u Ameriku, on je već 40. godina napisao onu knjigu Bekstvo slobode, koja je kod nas prevedena, gdje je rekao da to moramo katastrofalne posljedice po demokratiju. Jer vi dobijate ljude koji više ništa ne misle, nego čekaju da ih usmjerite na neku stranu. Dakle, čitava društva stoje i samo inertno se usmjeravaju u nekom pravcu. Sad, kad to uđe u to, onda se taj jedan sloj tako strašno odvoji od ovoga drugoga, da vi danas imate, dakle, mi onako gledamo ta društva kao relativno bogata društva, ali to su društva sa najvećom materijalnim razlikama u bogatstvu u istoriji čovečanstva. Ne danas. Nikad nijedan kan, nijedan car, nijedan kralj, niko nije imao tako veliko. Vi ste imali prošle godine objavljeno da 8 ljudi na svijetu raspolaže bogatstvom kao 3,6 milijardi ljudi. To je apsolutno nezamislivo. Šta rade ti ljudi? To su ovi ljudi koji guraju... Više nego Kina i Indija zajedno. Da. To su ovi ljudi koji guraju prave Facebooke. Dakle, za čovječanstvo su najvažniji Facebooci, internet, Google i to.
To su ti... Zašto sam pitao ovo? Zato što putem interneta može da se napravi neki sajt, neki portal, ali ti misliš da to nema utjecaj. Nemate utjecaj. Mali utjecaj. To je prvo, to je malo. I danas je najmoćniji medij televizija. Ona je, dakle, Zašto, Slobodane? Da li si istraživao? Da li je to fascinacija slikom koja dolazi? Vidite, to je također, nisam ja to istraženo. Dakle, do početka 20. vijeka ključna osnova komunikacije je bila reč. Demokratija se zasniva reč. Ja sam jedan od vas i kažem da ću nešto uraditi za vas i vi se vezujete za reč. Dakle, osnova komunikacije je reč. Ali od početka 20. vijeka, kad prestaje da postoji ta strukturirana društvena grupa koja sad ima neki interes, nego se narod pretvara u gomilu. To je također objavljena jedna knjiga čuvenog francuskog Le Bona, čuvenog Psihologija gomile, gdje praktično sve opisano što se dešava. Osnova komunikacije postaje slika. Prema slici ljudi nemaju nikakav kritički odnos, ona ih u stvari poklapa. Evo sad mi ovo što pričamo, kad bi uzeli gledalci, njih 90% ne bi umelo, ima simpatije i antipatije prema ovom što mi pričamo, ali ne bi znalo da on ponovi. Zato što primanje poruke slikom ne podrazumije nikakvu veliki angažman. To svijeti pasivnost i ono vas zatrpava vas. A pa kad čitate, morate da znate 30 slova, morate sedeti, imate odnos prema tome, čitate nešto. Veliki dio toga upamtite. Ali slika, ona dakle obezvređuje ljudski napor, ona ljude čini pasivnim. Ona postaje, vi danas imate u američkom društvu, kad pitaju decu od 5 godina, da li više vole oca ili televizor? 54% dece više voli televizor. Zato što oni više su provode vremena sa televizorom. U prosjeku, ne znam, u svakoj američkoj kući, kod nas, pošto mi nemamo samo statistiku, pa to nemamo, kod nas to mala razlika. Mislim, 9 sati je uključen televizor. Mi smo svijet ekranoida, naše informacije, one sve idu preko otuđenog jednog sredstva koji je ekran. I mi tako živimo potpuno izgubljeni u tom prostoru i vrlo teško je, pazite, onda internet on stvara, onda on ubija znanja, a sve pretvara u informaciju. Informacija nije ništa, to je samo jedno, to bez konteksta, to ne znači ništa. Svaka informacija može biti dobra ako je vi postavite u neki kontekst. To je najbolje, to su stvari shvatili Rusi sa tom Russia Today. Imate recimo Siriju, onda na CNN-u Asad je diktator. Na Russia Today on je legalno izabrani predsjednik. I ti već, zavisi koje vijesti gledaš, odmah različito gledaš na tu stvar. Ali u internet, to je jedno beskrajno zatrpavanje informacijama koji više ništa ne možete razumjeti jer ne možete uspostaviti kontekste. Slobodan, ajde, televizija u redu. Na neki način smo razjasnili. Kako objasniti, da li je moguće objasniti da neko kupuje, nema veze sad da ne kažem kako se zove dnevni list, i taj dnevni list u 7 dana o istoj temi promeni stav 3 puta. Dakle, laže, apsolutno laže. I čitalac sljedeće nedelje ponovo nastavlja da kupuje taj list. Može li to da se objasni? Pa može, zato što mi, pazite, taj zapadni svijet o kome mi govorimo, to ne kažem ja, to imate kod Russella, kod ovih ruskih, ovih Berdjajeva i ovih, dakle, tamo istina prestala da bude vrednost. Čak nije ni poželjna. Pa ne, ona uglavnom nije poželjna zato što ometa te radnje, nego vi primate te informacije i uzimate to zato što mislite da od tog u nekom trenutku imate koristi. Ali istina nema nikakvog bitnog značaja. Evo recimo najbolji primjer za to je Kosovo. Ako pratite recimo šta se u posljednjih 10 godina objavili zapad, govorim samo o zapadnim medijima o Kosovu. Dakle, to su vam opšte konstatacije da tamo nema nikakve države, da tamo vlada taj kriminalni klan, da je to glavni protok droge. Dakle, sve njihovi tekstovi su mnogo gori od naših. Naši najbolji tekstovi o stanju na Kosovu su kad preuzimamo to od njih. I oni to objavljuju. Da li javno mnijenje mijenja odnos prema Albancima i prema Srbima posle saopštenja tih činjenica? Ništa ne mijenja. Da li političari mijenjaju ikad? Niko ništa ne mijenja. Tu se nastavljaju ti radovi. Po inerciji. Po logici nekog interesa.
Uvijek postoji neki interes. Po logici nekog interesa nastavljaju se ti radovi, a javno mnjenje ono je danas čulo i zaboravi i prelazi na drugu stranu. Pazite, imate tu drugu opet na Kosovu logiku. Kad bi vi sad recimo sedite kao Nemac i držite se neke demokratije, nekog prava, ovih ljudskih prava, nečega od toga. I kad vam oni jave da je stanje na Kosovu tamo tako, da li bi vi mislili da vaš građanin treba da živi u takvoj državi? Jel bi mislili? Pa naravno da ne bi mislili da treba da živi u takvoj jednoj državi u kojoj su vladaju kriminalci, u kojoj su glavni šefovi klanova predsjednik i premijer. To piše recimo to piše u Špiegelu. E sad, da li bi mislili, ali da li vam smeta da mislite da Srbi trebaju da žive tako? Ne, uopšte vam ne smeta. Mediji su napravili, to su napravili paralelne stvarnosti u kojima je istina uglavnom nepoželjna i uvijek se to tiče nekih konkretnih. Mi smo odličan primjer raspadanja Jugoslavije i Srbija kao pobunjenička grupa. Mi smo u stvari jedini u tom haosu bili pobunjenici koji su dakle odmah osuđeni u tim medijima, ti si osuđen da si neprijatelj. Nekad je u stvari bilo, ako se sjećaš, bilo i u kaubojskim informacijama da je bilo taj pobunjenik, on je imao neki značaj. Danas su oni sposobni da pobunjenikom proglasi, ako si pobunjenik, oni te proglašaju Hitlerom. Da bi poruka onima tamo koji vas gledaju negdje u Teksasu, gledaju Slobodana Miloševića, kaže ovaj Hitler, onda on kaže dobro, ako je Hitler, mora da je zločinac. To su neke šifre koje se šalju i kad imate publiku koja nema nikakvu namjeru da ulazi u suštinu stvari, onda vi tako poređate. Da, tu je odličan primjer, mislim da gledalci znaju, ali da podsjetimo onaj čuveni Harf iz Rader i Fin agencije, koji su, kad su u Bosni tražili formulaciju, reč, pojam koji treba da satanizuje Srbe, i onda su došli do koncentracije logu i rekli su, to je to. Jeste onda su imali onaj skladište, koje u stvari nije uopšte bilo ograđeno, nego sam postojan dio. Suprotne strane bilo. I onda su oni slikali onog čovjeka koji je bio mršav i pre rata i bio je u toku rata. Mršav i od tog su napravili koncentracioni logor i onda je na osnovu toga pokrenuta čitava ta mašina koja se završava bombardovanjem. Pazite, sad ima tu jedan. Šta ima tu problem u svijetu sa tako postavljenom medijskom strukturom? Ja sam u jednoj svojoj knjizi, ona počinje tim objašnjenjem, sa tim problemom sa masakrom na Tiananmenu. Kriza medija i medije krize. I pazite, imate tu priču o masakru na Tiananmenu. To je lažni događaj. Taj događaj se u stvari nije dogodio. Ali pucajte sad na Google. Vi ćete dodati 500 000 ovih tekstova koji će da pročitate kako je tamo bio masakr. 2003. godine sam bio na Tiananmenu i ajde ta pratnja što je bila oko nas Kineza i jedan mladi čovjek, ja ga pitam, rekao, tu je bio masakr, i on kaže, ne, veli, to je došlo sa zapada. Ne, to imate Wikileaks je to demaskirao, to nikakvom masakr. Poslije taj čovjek iz BBC-a koji to izmislio priznao da on u stvari to nije vidio, nego da je on mislio da je to bilo iz svoje hotelske sobe, a pošto su oni svi čekali da on to misli, onda su oni to i objavili. Sad, pazite, šta je problem kad se ne držite istini? Problem je, dakle, što sa takvom postavkom, da su Kinezi zločinci, koji ubijaju ljude, koji su komunisti, koji su nesposobni, dakle, ako ste komunista u tom vremenu, onda ste nesposobni za bilo šta. Oni, dakle, u senci te njihove velike laži podižu svoju ekonomiju. U jednom trenutku pojavili se komunisti i zločinci koji su izvršili masakr kao najmoćnija privreda na svijetu. Za koju godinu će biti apsolutno... Oni su već najmoćni, ovo je sam pitanje trenda koji se završava. Se uračunali dugovi koje Amerikanci imaju prema njima, to je to. Sad, dakle, vi gajite laž da bi vi bili važni, ali stvarnost ide svojim tokom. Ne možete zaustaviti stvarnosti. To odlazi svojim tokom. Isto imate, odlično, opet se vraćamo na Kosovo, odličan primjer je, dakle, kad je završeno bombardovanje Kosova, onda je Henry Kissinger napisao jedan tekst koji je objavljen u Newsweeku, koji na engleskom to bolje zvuči, naslov je New World Disorder, pošto je to bio, sjeća se ono popularno New World Order, novi svjetski poredak, on je napisao tekst o novom svjetskom neredu, neporetku. Jer pazite, tu imate napisano sve ovo i tu vidite zašto je Kosovo važno. Dakle, oni su došli na Kosovo ne uzimajući u obzir uopšte te posebnosti. Tu Kissinger piše, pa kaže, oni uopšte nisu predvidjeli šta će se desiti ukoliko taj narod koji je ratovao protiv Otomanske imperije, protiv Austrijske imperije, koji se suprotstavio Staljinu i Hitleru u trenutku kad su oni bili na vrhuncima moći, ako on ne pristane na te njihove uslove. Oni uopšte nisu imali to kao, dakle u Washingtonu se to uopšte nije uzmalo kao mogućnost. Kad se to desilo, onda se odjednom slomila ta kompletna lažna slika o tome. Dakle, oni su tada, jer NATO ponudio
to su zva humanitarne intervencije. Da oni idu pobiju one koji ometaju njihove interese, a da se to predstavi nečito. Dakle, tog trenutka projekat humanitarnih intervencija propada. Oni sebi proizvode dva neprijatelja koji će ih sad doći u glave. Rusiju, ako sećaš Solženjicin, rekao, mi smo u Ninu preneli taj njegov intervju, rekao, u Rusiji su i misli ovako i onako o zapadu, to poslije Rusija uvijek ima taj odnos ljubavi, da želje da ona bude zapad. Međutim, kad se desilo bombardovanje u Srbiji, onda su svim slojevima ruskog društva u jednom danu su shvatili da to sve isto čeka njih. Dakle, oni su tog trenutka napravili, to je on odlično, kao čovjek velikog tog pregleda opis. Dakle, napravili su neprijatelja od Rusije, napravili su neprijatelja sebi od Kine, zato što su podigli onaj bombarder iz nekog njihovog ludačkog razloga da bombarduju kinesku ambasadu ovde pored tebe. Na 200 metara. Na Novom Beogradu i uveli su NATO, koji je njihova osnovna snaga, u rizik da u to više niko ne veruje. To imate u podnaslovu priče o Kosovu napisao, kako se zove, Henry Kissinger. A zašto se to radi? Da li to iz osjećaja apsolutne snage, bahatosti, zla? To je uvijek bahatost. Pazite, to je njegova primjedba i jeste. Dakle, da ste vi seli razmisli šta donosi taj događaj, da ne izmišljate te presedane. Pa onda to sa Kosovom je problem što taj princip koji se primjenjuje na Kosovo, onda on tamo navodi recimo 10 država prema koji se to uopšte ne primjenjuje, navodi i Hrvatsku. Dakle, isti taj princip u kome država sa njihove tačke gledišta, ne znam, uvodi red sa svojim građanima, mora da uvodi silom, to je isto bilo u Hrvatskoj, dakle mi ne uzmemo problem to u Hrvatskoj, nego uzimamo kao problem ovde. Sad, onda nestaju pravila u međunarodnim odnosima, jer taj svjetski poredak je bio po njihovim pravilima, oni su bili najjači. Sad oni ukidaju sopstvena pravila, posle toga više nema niko na svijetu ne može da očekuje ništa, ne znate šta će oni da rade u sljedećem trenutku. Kad ne znate šta rade, onda sila postaje bespomoćna. Jer sila je u stvari važna samo dok ja ne moram da je upotrebim. Pa ste vi ste imali ovde tu priču kako su ovdje izgubili ovaj rat. I to je naravno ovdje predstavljeno kao komično. Ali sa naše tačke gledišta oni nikad nisu izgubili, ali sa svoje tačke gledišta jesu izgubili. Sa svoje tačke gledišta najveća koncentrisana sila u istoriji, to je veća koncentracija sile nego u vrijeme Napoleona i Hitlera, ona dakle nije imala plan za kopnenu intervenciju protiv države od 8 miliona stanovnika. Pa čekajte, kako će on imati, sad kad ste Kinezi, gledate tu nemoć jedne sile koja ne može da interveniše, da pređe kako se zove sad ova planina tamo gdje je govorio o Tači, šta vi kao Kinez? Pa vidite da to je jedna metiljava sila koja nema tu sposobnost kojom se predstavlja. I u tom smislu, pazite, taj strašan pritisak da Srbija prizna Kosovo kao Bosnu, on se u stvari tiče, to je temelj opstanka onoga što oni danas pokušavaju da opstane. To ne može da opstane, može Srbija 1000 puta da prizna Kosovo, današnji svjetski poredak u kome Amerika sebe i dalje doživljava, on ne može da opstane. Status quo je neodrživ, jer se promijenili se uslovi. Od toga da više imate različite sile koje su, recimo, Rusija je u vojnom smislu sad na njihovom nivou partner u ratu. Ovi su od njih ekonomski jači. Niz drugih država više ne priznaje njih kao glavnog sile. Recimo, sad vidite, onda imate NATO exit. Dakle, izlazak iz NATO se postaje tema. To sad bilo nezamislivo. Posle Erdoganovog dogovora sa Putinom da on njemu prodaje S-400. To je zaista veliki. To je kraj NATO-a. Dakle, sve to što je bila njihova moć, to je ugroženo. Ali ima druga stvar. Vi vidite, vlada svijeta možete neku ideju. Šta vi nudite sve? Šta vam oni nude? Oni vam nude da oni i dalje idu i tuku po svijetu, one slabije i održavali to. Ali to više ne može, to vam je... Kad je jednom neko rekao, ja više neću da kupim od tebe ciglu, to je bio Putin u Minhenu 2007. Kad je on rekao, ja neću da kupim, i oni nisu mogli da vam prodaju ciglu, pa to su da po svijetu niko neće da kupuje cigle. Nego samo čekaju trenutak da to ne moraju. Sad, taj poredak u stvari ne može više da se održi na to. Sam si ušao, Slobodano, u ovu temu Kosova, nastavit ćemo, kasnije ćemo se malo vratiti na medije. Da te neko... Zato što onaj primjer medijskog bombardovanja svijeta, a i nas. Da te neko pita iz vlasti, Srbija neće da te pita šta da se radi, da li da se ostane i čeka razvoj, jer ja zaista mislim, ponavljam i u ovoj emisiji, da vreme ide nam u prilog ili da potpišemo neko priznanje da oni uđu u Ujedinjene nacije. Šta ti misliš? Vidi,
Prvo moram ti kažem da kao čovek koji se, eto, spletom okolnosti rodio kao Srbin, osjećam se pomalo mučno što živim u vremenu kad je to postavljeno kao dilema. Pošto smo mi malo prečani, ja malo bliže, ti malo dalje od Beograda, mi znamo imate to opisano kad Prvi svjetski rat, pa dobrovoljci, pa onda idu s Kosova, nose zemlju da odnesu ovamo zato što je to sveta zemlja. Imate u Nikoletini Bursača ona priča gdje je sve zezanje, imate kad Jovica Jež i dolaze na Kosovo i onda treba da se obrije, da sutra učestvuje u bitci za Kosovo. Pazite, to je sastavni dio naše predstave o svijetu. Mi ne možemo izađemo iz toga. Nima to ko može to da... To je moralna podloga. To je mnogo više od teritorije. Pa se teritorija je sad da vam uzmu neki dio koji jeste i nije, ali ovo je više od teritorije. I samo to dovodi u dilemu, ja mislim da sve ljude dovodi u jednu mučnu situaciju. Kao što vidiš, čim prekine taj pritisak vlasti, evo sad se pojavilo 81% ljudi koji kažu nemojte da nam trgujete Evropska unija i Kosovo. Dakle, 81% ljudi je protiv toga. To je većina mladih. Da. Dakle, to je samo po sebi, po meni, mučno. Mislim da to nije na nivou, prosto nije rasprava. Ne možete. Ja razumijem da je pritisak, zbog ovoga što sam malo pre pričao, pošto oni moraju da riješi jedan svoj užasno veliki problem, ako se užasno veliki njihov problem. Ko se otvara niz, recimo Krim je po sličnom principu, ovaj isto ušao tamo Krim, to je rekao naša teritorija, on je čak sproveo i referendum da bi to do kraja. Dobro, i ovi bi imali na Kosovo dovoljno, ali... Nesporno, da. Ali, dakle, dakle, tu prosto to ne može da postoji kao dilema. Ali postoji jedna vrlo jednostavna, po meni jednostavna operacija u slučaju da ovdje postoji vlast koja, dakle, misli ko ja. Prvo, ja mislim ja sam potpisao onaj apel, ali mislim da zamrzavanje, to nije dobro sročen pojam. Nema u stvari šta da se zamrzi, stvari se užasno ubrzavaju. Ovo oko Sirije, vidite, to je sve na granici nekog rata. Vi stalno morate biti stalno aktivni. Ali, naša aktivnost, dakle, može da ide, to su jednostavne operacije. Mi smo, dakle, naterani, to je bilo u vrijeme Demokratske stranke, naterani smo da prebacimo sa Ujedinjenih nacija na EULEX. Dakle, ne postoji niko u Evropi koji je ikad izjavio da je ozbiljno, da je misija EULEX-a uspjela. Je li tako? Ne, svi kažu da to nije uspjela misija. Ako nije uspjela misija, prošlo je 10 godina. Mi ćemo se zahvalimo Evropskoj uniji na pomoći koju nam je pružila, vraćamo se u Ujedinjene nacije, odakle je taj problem dislociran na Evropsku uniju. Naravno, to neće da prođe, ne može da prođe tako lako kao što ja pričam. Ja samo pričam o toku stvari. U trenutku kad ti to pokreneš, onda će oni kažu, vi nećete ući u Evropsku uniju. Pa mislim, ima stvarno da nas časte. To gubljenje vremena, energije, svojih potencijalnih šansi sa idenjem u Evropsku uniju, to je nešto strašno. Neko od ovih mladih ekonomista izračunao da je Srbija u odnosu na kada je bila dio Jugoslavije, pa je uzeta, pala za 60 mjesta u svjetskom stvari, zato što nam pomaže MMF i Zapad. Ali to padanje se nastavlja. Mi stalno padamo. Dakle, mi rasturamo sopstvenu privredu iz temelja, uništavamo svoj pravni sistem, zato što prepisujemo te zakone koji nemaju veze sa našom kulturom, sa našim materijalnim mogućnostima, sa našim... Dakle, potpuno razaramo kompletan taj sistem. Mi smo recimo dali smo Njemcima da nam proizvode udžbenike. Dali su mi Hrvatima da nam proizvode udžbenike? Ne, to su Njemci, a firma je registrovana u Sloveniji. Ali je njemačka firma. To je njemačka firma. 90 i nešto... A ovaj Žužun što kupio novi... Ne, to je školska knjiga, ali nije on je mali vlasnik, nego to je ona, kako se zove ova Slovena? U Sloveniji je registrovana. Da, pazite, ali to je jedan samo detalj. Dakle, gomilu stvari, razorili smo vojsku, razorili smo sve te svoje organe. Mi ne znam koje su mogućnosti danas naše tajne službe, pošto broj ljudi koji su vrbovani u međuvremenu od ovih radili, ja pretpostavljam da ima nekoliko službe koje bolje od nas znaju šta se ovdje zbiva. S obzirom na koliko smo mi otvoreno i razoreno društvo. Američka, britanska i ruska sigurno znaju bolje. Sad, pazite, dakle, to što će oni nama, što će doći sa Angela Merkel i reći, ako vi ne date i nećete ići u Rusku uniju, ja mislim da je to sad trenutno da se zahvalimo što nam to predlaže. I ima jedan isto paradoks, mi treba se složimo apsolutno sa Haradinajem u prvoj polovini njegovog izjava da se izbaci Evropska unija iz pregovora i da se, on misli da treba da to radi Amerika, a mi mislimo da treba se vratiti tamo gdje je to počelo. Dakle, mi nemamo razloga da se ne složimo sa Haradinajem u tom da stvarno Evropa više... Jer Evropa je apsolutno nesposobna
da bilo šta uradi. To moramo biti svjesni. U današnjem trenutku, kad se zaoštrava taj odnos, čitava ta Evropska unija, to vam je posluga na američkom razaraču. Američki razarač trenutno ima problem što se ne zna ko je krmanoš, ko vozi. Kud ide taj brod. Ali on u svakom slučaju se stalno referira prema Rusiji i Kini kao neprijatelj. Evropska unija, ona tu ni o čemu ne odlučuje. Ovo kad dođe Angela Merkel, šta ona? Ona može samo da te natjera da nešto uradiš protiv sebe. Ona ne može ništa da ti obeća, jer kao što znaš i za to Evropsku uniju, to ti Amerikanci kažu ućeš. Oni da te Evropska unija, to je s njima zgubidanjenje, ako realno gledaš. Što imaš neku, možda obezbeđuješ tu neku ekonomsku razmjenu, koja, kao što vidiš, kad se to sve podvuče, to je stalno gubljenje. Mi stalno nestajemo. To je zajednica koja koriste Nemačko i nešto malo Francusku. Jeste. Pre svega njima. I sad, dakle, mi s njima, oni sad će biti, sad to je velika kampanja, sad će doći Angela, pa će doći Macron. Oni su samo u stvari trče da nešto urade da bi ovi ih pomilovali po glavi iz Vašingtona. To je prosto, i dakle s njima je to zgubljidanjenje. I u tom smislu ja mislim da je to relativno jednostavan put, vrlo je težak i komplikovan. Zato što vi ovdje imate razvijenu tu čitavu infrastrukturu nevladine organizacija, ogroman dio vlade u stvari radi protiv nacionalnog interesa. Ti se sjećaš, mi smo imali ministarku energetike koja je radila protiv Južnog toka. Mi imamo taj paradoks da nam pomaže Nemačka, veliki naš pomoćnik. Ona je sebe obezbijela sad drugi tok severnog toka, da bi imala gas. A učinila je sve, Ettinger i ona ekipa, sve da mi ne dobijemo Južni tok. Duše pomagali su mi Bugari koji su također samoubice koji i mi. Evo sad vidim da je Borisov rekao u ovom Mostaru da ovo sad sve ide strašno daleko, da moramo početi da se plašimo. Ako su Bugari počeli da se plašimo, vrijeme da i mi počnemo da se plašimo. Jer ovo stvarno ne ide. Mi smo jedno vrijeme, mi smo bili svjedoci, mi smo apsolutno uništavali tu svoju vojsku. Prvo su oni je razorili, oni svi koji su učestvovali protiv vazdušnog odbrana, oni su i penzionisani. Onaj čovjek koji on pravi kolače, pa se u svakoj normalnoj državi, on bi bio odlikovan, bio bi heroj, predao bi na simbolički, možda nije on, vjerojatno ima tamo to, ja znam pilota koji je preživao i koji sad uzgaja pčela, ima 100 košnica. Pod pritiskom NATO, to je sve izbačeno iz toga, da ti ne bi imao vojsku. I sad mi u zadnje 2-3 godine imamo što dobrom voljom Rusije koja nam daje oružje, što nekom vrstom uspostavljanja neki ipak počnemo da shvatamo da to što se mi kunemo da miri, što mi tvrdimo da nikad neće više biti rata, počnemo da shvatamo da to ne zavisi od nas. Apsolutno. Pazite, i to je smešno. Pa to je smešno. Amerika je dakle ona je 1776. neko je računao od, 270 godina kalendarski i 240 godina u ratu. Razumite, to je apsolutno besmislena priča, neće biti rata. Rat je prirodno stanje. I to rat van Amerike koga ona proizvodi po svetu. Vi stalno morate da budete kao mala država pripravni da bi mogla se odbraniti. Pošto mi nemamo nikakve ambicije, ne možemo mi ništa da... Slobodan, ja tu imam nekih ilustracija ličnih i naravno da su vrlo široke, bez obzira što su lične. Šta bi mi trebali pre nego što uđemo u Evropsku uniju? Dakle, ne treba nama u Evropska unija ni pravila te unije da, evo, pre 3 dana je afera nekakva bila mala, nažalost mala, paradajz se uvozi, pa pre svega meni nije jasno ko jede paradajz u martu i aprilu, paradajz se jede u 7. mjesecu. Ali dobro, nema veze. I napomena, uveženi paradajz, napomena da treba guliti kodu. Dakle, kakva je to država? Koji je to sistem? Zar nama treba Evropska unija da bi rekli, pa taj paradajz je otrovan. Treba da ne bacamo kese. Ili, na primjer, da ne bacamo kese, ili, na primjer, mi ne možemo da napravimo, pogledajte šahte, dakle, poštovani gledalci, na našim ulicama, šahti, slivnici, 98% nisu ispravni. Ili je 5 cm iznad nivoa, ili je 10 cm ispod. Svaki dan nekoliko ljudi razbije kola na šahtovima u Srbiji. Ako mi ne možemo to da napravimo, ako nama treba Evropska unija da bi napravili šaht, onda odmah ne možemo. Ali pazite, ali dio tog našeg, to Đinđića... Što to ne sredi? To je Đinđić, sistem ne napravi. Da mi čekamo u stvari rešenje. Ma rešenje kod nas ne može niko da nam da rešenje. Mi smo već izgubili 1/4 veka čekajući rešenje. A pošto kad oko tog ulaska u Evropsku uniju, to ima jedan problem koji mi stalno zaboravljamo. Pa se zaustavljeno je, trenutno mi živimo u vrijeme kad je zaustavljeno širenje Evropske unije. I to nam je saopšteno. I ne saopšteno, nego oni više imaju ovaj čovjek, šta mu bi funkcija, što nama stalno dolazi i uzma dnevnice od njih pa nama objašnjava kako ćemo ipak biti primljeni, Han.
To se više ne zove kao što se pre zvalo. I tako sad, računa se da će stanovništvo u okviru Unije biti raspoloženije prema prijemu u budućnosti, pa tako se otvara nama mogućnost, što je stvarno besmisleno. Prabudala. Mislim, mi izgledamo kao djeca koje, kad sam bio malo, nema se obećavao šarenu lažu. Tako me sad čitam, narod čeka da Francuzi kažu, posle tih njihovih iskustava sa imigrantima, posle njemačkih iskustava sa milion imigranata koji su imali prošle godine, posle njihovog gledanja na to što se desilo kad su ušle ove ostale istočno-evropske zemlje, koje su inače, one su sve više platile nego što su dobile, to je isto poznat račun. Međutim, ti kao Nemac to doživljavaš kao loše što su oni ušli. Posle toga da se raspoloženje promijene, da neki Srbi koji su pretvoreni sa njihove tačke gledišta u najstrašnije rušioce svih pravila, da oni zbog toga dobre širenje, to je stvarno onako beslovesno. Tu je meni Slobodane Mađar Orban, on je meni heroj ovih dana. Pazite, Orban je... On je počeo kao levičar. On je krajnje... Pazite, tu današnja podjela na leve i desne, u stvari, ona je obesmišljena. Jer više nema više tog društva. To ne funkcioniše. Danas imate u različitim državama, na različite načine, narod registruje ljude koji bi mogli biti zaštitnici nacionalnih interesa. U Grčkoj je to u jednom trenutku izgledao Cipras, dok ga Nemci nisu sravnili sa zemljom. On je izgledao kao neko i odjednom on je levičar. Preko noći. Ali pazite, to je pre svega bila zaštita svog nacionalnog interesa. Onda se pojavio Orban koji je mnogo ozbiljniji, jer što je čovjek od koga je zaista mnogo moglo da se nauči. Drugo, položaj u kome Orban igra je mnogo teže od našega. On je član, njegova država je član NATO-a, njegova država je član Evropske unije, on je član svih tih organizacija, njegove obave su mnogo veće. Ali on, sećaš kada je dolazio ovde, on je nama govorio, dobro, ja ću da vam pomognem ako hoćete, ali ne znam kud idete, kud žurite. Da, on savršeno zna što hoće. On savršeno zna i onda se uspostavlja ta komunikacija. Takav, kad zauzmete stav, i onda počinjete da dobijate poverenje na zapadu. Neko vas poštuje. Imate ovaj Seehofer, koalicijni partner Angela Merkel, ovih dana rekao, nemojte diramo tog čoveka. Čitava Evropa u stvari ide u pravcu u kom on govori, a mi pričamo kako je on antidemokrat. To je sad, dakle, popularno u okviru vladajuće koalicije u Njemačkoj toga. Dakle, to je nešto što mi moramo, ovdje bojim se da, ovo što smo pričali u početku u medijima, mi imamo jednu izopštenost iz pogleda na realnost današnjeg sveta. Ja sam slučajno bio pre 2 mjeseca u Carigradu. Dakle, to je grad između istoka i zapada, uvijek bio. Nema tamo više ništa okrenuto zapad. Na radnjama su sve poruke na ruskom i kineskom. Glavni posjetitelji su Rusi koji kupuju, šalju robu i Kinezi koji ništa ne kupuju, oni imaju svoju robu, ali koji obilaze Sofiju, gledaju to. Dakle, engleske robe, francuske robe, to nema ništa. Kakva sva roba je turska, nego vi vidite da oni se pozicioniraju kao sila, ekonomska sila koja će, recimo, odjećom da snadbiva sve od Beograda do Vladivostoka. Jer ta količina robe koja tu postoji, njih ima, ne znam, 20 miliona samo u tom gradu, ali to nije odjeća za to stanovništvo. To je sve predimenzionirano. Dakle, kad Erdogan, koji također je ozbiljan lider, bez obzira na te sve njegove vrćenje, je ozbiljan lider koji je, naravno, kad kažem ozbiljan, u saglasnosti sa interesima sopstvenog naroda. I u tom verskom smislu, a i u ovom ekonomskom smislu. On kad se okreće istoku, on samo prati logiku koja teče ispod njega. On više ne može da se, prekasnično da se bilo nešto na nemačkom. I dalje postoji engleski kao lingua franca. Dakle, to je jezik koji su, ali to više nije uopšte jezik koji služi tom da bi Englezi bili dominantni. To je potpuno jedna nova priča i to sve teče na istok. I sad to je stvarno strašno da mi imamo tu čitavu jednu medijsku strukturu koja i dalje, to je jedna tanka pokorica koja se tiče jedno 5% ljudi koji su nešto u politici, nešto u medijima, nešto ima neku imovinu pa pokušava da je zaštiti. Pitanje je da li je 5% u ovakvom društvu koje odgovara ta slika da se i dalje to nešto se odlučuje stvarno u Briselu. Ali to je realno. Svijet je potpuno preokrenut. Drugi su tokovi. Drugo, za razliku od zapada, gdje je sve materijalno, na istoku je pre svega duhovno, a onda materijalno je naša
to radimo ovako, ali mi imamo svoje duhovne okvire, duhovno idejne okvire u kojima to radimo. Slobodane, bez želje da dajem značaj Rusiji i Rusima koji nemaju ili ga imaju, dakle, potpuno je nevažno. Prosto je nezamisliv svet, ne daj Bože da u ovom trenutku nema Rusije, da ne postoji. Apsolutno. Apsolutno i to je u stvari u nekom smislu, pošto će posle ovog raspadanja, ovog novog, uspostaviti se neki novi svjetski poredak u kome će istok biti verovatno dominantan u oba ta, tu će Amerika i dalje ostane velika. Ali policentrično će da bude. Ona će biti sastavni dio, ali Evropa više neće biti ništa. Evropa ovako kako je postavljena, da ispunjava američki interes u vremenu kad se raspodeljuju karte, kad se zauzimaju neki položaj, ona tu više ne može da igra nikakvu bitnu ulogu. Evropa je, to je prostor bez resursa, to je prostor, pazite, to je prostor gdje je 30, ovi koji su dolazili sad, milijuni i nešto ovih izbjeglica koji su došli u Njemačku, njih je 90% između 16 i 34 godine starosti. 80% su muškarci. To je lažna priča, na televizijama pojavaju se žene. 90% su muškarci. Oni dolaze u zemlju gdje 35% ljudi preko 65 godina starosti. Da misli taj sudar, oni dolaze sa svojom verom, sa svojom kulturom, sa svojom biološkom moću, onda će oni da dovedu, njih milion će dovede još milion žena koje će posle da imaju još, ne znam, još 3 miliona dece. U takvoj jednoj zajednici koja praktično biološki odumire, to ne može da, to mora biti promijenjena slika te zemlje. To je Zinovjev još govorio ono odmah 89. kad se to sve raspadalo, on se užasno plašio šta će oni da urade Rusiji, ali onda to je jedan intervju Figaro koji on prema što će otići iz Berlina dao novinaru Figaro, to je vrlo opšten, može se naći na internetu, je fascinantan intervju, taj pregled tog stanja toga i onda on to govorio u tom Francuzu, pa dobro, jeste to dobro da dođu različiti ljudi da svijeta, onda više neće biti Francuza. Šta će biti Francuska bez Francuza? Zapadna Europa se sad nalazi, ona je pred tim pitanjem. Šta će biti Austrija u kojoj će biti drugi? I sad vi imate odgovor. I u tom je naša pozicija još mučnija. Imate odgovor. Vi imate čoveka koji je ministar inostranih dela u Austriji, koji je do pre 6 mjeseci bio redovni sagovornik geopolitike iz Beograda i Erića. Zato što je on osjećao to kao mjesto gdje može da priča to. I dobar sa Dodikom i ovima. Da. Razumijete, to su tako velike dubinske promjene. Može li to, na tragu ovo sad što si rekao i naveo primjer Slobodane, može li to da kao reakciju, kontrareakciju porodi, ne znam, velike pokrete, fašističke preznake ili nešto u Evropi? Pa ja mislim da to već proizvodi. Nemojte zaboraviti da je, recimo, vi imate, Njemačka se u 3 navrata održava kao velika koalicija. Velika koalicija nije demokratija. To su 2 najveće partije. Jedna vam kao propovjeda smanjenje poreza, druga povećanje poreza. Onda se oni ujedine i sve to ponište i vladaju. Pazite, to nije jednom, oni to 3 puta već rade. U međuvremenu se formira alternativa za AfD, alternativa za Njemačku, koja za 2 godine postaje veća od SPD-a, koji je jedna od najstarijih partija u Evropi. Pazite, taj slom koji je doživjela partija koju su vodili Willy Brandt, kako se zove njihov najpoznatiji političar. Pazite, to su užasno veliki slomovi. Druga stvar, što vi kad živite u nekom vremenu, to što je Đinđić govorio, kuvana žaba. Vi živite, pazite, tako je 39. izgledalo. 39. godine niko nije vjerao da će biti rat. Ovo malo se svađaju, malo vamo, malo tamo, bit će ovo, i to stalno raste, jednom trenutku to samo eksplodira kao nabrana stanja. A to imate svuda, to imate, ne znam, u Holandiji, koja je kao primjer zemlje u kojoj ljudi tolerišu sve te stvari. Imate ta vlada koja je sad ona kao i u Austriji. Ona u stvari prati taj potisak koji dolazi od te još ne Wildersa, koji je još nepoželjan, kao tako, zato što imate taj spoljni, užasno veliki spoljni pritisak. Imate Trumpa. Šta je Trump više to imate? Dakle, čitavo ovo o čemu mi pričamo, ako se sećaš, ono je podignuto na tom kad su oni srušili taj Berlinski zid, onda se pričalo nikad više zidovi. Da. Sloboda. I onda dolaze američki predsjednik i kaže, prvo što ćemo napraviti zid prema ovoj. To je jedna stvar. Druga stvar. Oni su, da bi nas pljačkali, pričali nam kako je najbolje stalno kretanje ljudi, ideja i materija i kapitala. Ko je danas glavni protivnik kretanja kapitala? Sjedinjene Američke Države.
Zato što one prestaju da budu, jer kad se kreće kapital, onda onaj koji je najmoćniji, on dobija. Pošto oni sad gube taj primat, oni su glavni protivnici. Glavni zagovornik slobodnog kretanja kapitala u Davosu je Xi Jinping, generalni sekretar Komunističke partije Kine. To kad bi sad, da imamo nekog čovjeka koji je bio s Marsa, koji je otišao pa se vratio posle 30 godina. Kad bi mu rekao, on bi rekao da je to skrivena kamera. Dakle, oni više nemaju, Zapad više nema, dakle, oni više nema slobodno kretanje ideja kao što više. Oni zabranjuju Russia Today, a ne zabranjuju Rusi njima prvo. To je sve jedan... Jednu ideju veliko oni više nema. Pazite, tu ima jedan... Georges Clemenceau je na početku 20. vijeka jednu vrlo zanimljivu rečenicu koja tad nije shvatana ozbiljno, a tiče se Amerike, pošto Amerika je u stvari naslednica tog anglosaksonskog faktora iz Evrope, ona je preuzela to. Da je to zemlja koja je kao nijedna velika istorijska sila u stvari prešla iz perioda tog varvarstva, divljaštva, kad si moćan pa možeš sve da osvojiš, direktno u dekadenciju, bez civilizacije. Jer pazite, sile, ti postaješ veliki kao moćan, onda traje tvoja civilizacija. Da su oni direktno prešli u dekadenciju. I oni su zaista tipičan primjer. Ako 89. godine čitav svijet im se je na tacni, oni raspolažu svim. Mogu da rade šta god hoće. Kakva Rusija, Kina se samo zatvorila u čaulu, uopšte nije mogla da to učestvuje. Da bi oni za 25 godina bili neko ko je sve to izgubio i poništio sve svoje vrijednosti. Ta brzina dekadencije, ona je u istoriji u stvari nepoznata. Niko se, ne znam da li su Huni tako kad su oni dolazili, ali to je druga vrsta nastupa, pa im se raspade carstvo, pa se onda dio vrati tamo. Ali da to tako da vi vladate svijetom, imate sve u rukama, da vam to sve se onako raspadne, to je vrlo kratko, to je 4. vijeka, 25 godina je od 89. To nije nikakav put. E sad, pazite, to, kad imate to na umu, živite u jednoj državi koja u stvari negativan odnos Zapada prema nama polazi to što Marić voli da govori kako oni nas smatraju malim Rusima. Ali, pazite, to je djelimično objašnjenje. Mi smo narod koji pripada to što se zove Bizantijski Commonwealth. To je jedan čuveni ruski naučnik koji je otišao kao beli iz Rusije i predavao je posle u Londonu i u Oksfordu. Onda on taj istočni dio koji ide od nas preko Grčke, Bugarske, Rumunije, Rusije, Ukrajine i taj dio koji je nastao oko Vizantije, koja je bila najmoćnija sila u svoje vrijeme. Mi učimo tu zapadnu interpretaciju istorije gdje se Vizantija izbacuje iz istorije, da bi se Zapad predstavio kao velik u tom periodu. Ali taj period nije uopšte mali, to je 1000 godina. Dakle, to je formirano nešto što se zove Vizantijski Commonwealth. To su narode koji imaju razne zajedničke vrijednosti. Oni imaju zajedničku veru, imaju zajedničku kulturu u kojoj postoje različite bliske kulture. Svaka kultura nacionalna ima neke svoje osobenosti, ali ima bliske kulture u kojima imaju različite stvari koje između sebe se lako prožima. Imaju osnove solidarnosti. Zašto mi imamo prijateljski odnos prema Grcima i oni prema nama, iako jezik koji oni govore, a i s Rusima možda se nešto dogovori. S njima vrlo teško može da dogovoriš, ali ta osjećaj bliskosti je vrlo veliki. Razumiješ? I sad to je nešto što je, dakle, sa Zapada uvijek prepoznavano kao problem. Zato imate to je kad je jednom svojevremeno Angela Merkel dolazila u Beogradu, u vrijeme Borisa Tadića, onda su na RTS-u govorili večno, dugo prijateljstvo između dve zemlje. Ja sam bio gost u jutarnjem programu, kako bre dugo prijateljstvo? Dugo neprijateljstvo. Dakle, u trenutku kad sam ja to govorio, to se moglo zvati da nije prijateljstvo, a danas se stvarno može zvati neprijateljstvo. Jer njihov, dakle, odnos danas prema nama je izrazito neprijateljski. Apsolutno. I, pa se, ako gledate to istorijski, mi ne treba se na tim čudimo, to je opravdano. Na putu Berlin-Bagdad, to je ta njihova večna projekcija kako oni osvajaju istok, mi smo stalno tu i ometamo tu lakoću njihovog kretanja. I to je sa njihove tačke logično, ali je nelogično s naše tačke da mi stvarno mislimo da oni hoće s nama da budu prijatelji. Mi smo suviše mali da bi oni bi nas smatrali svojim partnerima, ali smo suviše veliki da bi nas oni progutali. I to je večni problem od toga kad su oni išli da pljačkaju Carigrad
Vizantiju, oni su isto tu uvijek imali neki problem, nisu mogli da se lako dogovore da to sve rešavaju, do Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, posleratni situacije. Mi ovdje imamo ljubitelje i neljubitelje Jugoslavije, ali Njemačka je zemlja za koju se opet zna da je apsolutno čitavo vrijeme se bavila razaranjem te zemlje. Dakle, u čitavo posleratnom periodu, dobro, nisu i Amerikanci, nisu im brani. Amerikanci su ambivalentni, njima to nekad treba, ali Njemci nikad nemaju, oni nemaju sekundu kad njima treba ta zemlja. Zato što su više velika za njih. Ometa im putovanja. Slobodane, da se vratimo pred kraj ponovo na medije. Jedan profesor univerziteta, sećam se dobro tog razgovora, je nakon, negde je to bilo nakon 10, 12, 13 godina od Oktobarske revolucije ovdje u Beogradu i dolaska demokratije i slobode, po znacima navoda, rekao meni ovako: Dmitrijeviću, ja nisam mogao da sanjam da će mediji nakon tog prevrata da budu gori. Kaže, ja sam mislio da je ono katastrofa pre toga. Pa rekao, šta je, profesore, problem? Kaže, ono su bile edukativni, ono si mogo da naučiš nešto ako si imao ideološku stranu, pa nju odbaciš, ali mogo se... Kaže, ovo je užas jedan, kaže, ja ovo ne mogu da snažim. Tu se držalo neke istine, bez obzira što je ona bila farbana. Slobodane, evo sad i sa tom distancom, mi obojica smo, život nam radni vek prolazi u ovome, Miloševićevo to zloglasno, po znacima navoda, doba je bilo u novinarstvu Periklovo doba prema svemu što je kasnije uslijedilo. Jeste. To je bez sumnje, to je bio jedan... To jeste nasilno bilo urađeno, što s polja se održavala ta dvojnost. Ona se s polja održavala. I jedno vrijeme su sa zapada smatrali ove jedne svojim prijateljima, a ovi druge svojim neprijateljima. Iako to na terenu nije tako izgledalo. Ja sam recimo čitao vrijeme, ja sam bio u medijima koji su smatrani, ne znam, neki. Da bi ja na kraju bio jedan od retkih novinara koga je Helsinški odbor stavio na listu svojih, mene i Tirke su stavili na listu između novinara svojih glavnih neprijatelja, ne znam, širenju. To je na lista 2007. 2009. Kada je bilo? Razumiješ, dakle, ja sam samo pripadao tom drugom dijelu koji je bio, da, to je bio kritičan prema Miloševiću. Pazite, smisao i jeste, kao što vidimo ovdje, smisao jeste da javnost ima, da se u javnosti čuju različiti glasovi o tome, ali oni ne mogu da izlaze iz sfere nacionalnog interesa. Ne može moj interes da bude propagiranje nečega što će da uništava moju društvenu grupu. Ono može biti nešto što izoštrava stav moje društvene grupe, što je dovodi u stanje da ona mora razmisliti o svemu što radi da bi svoje odluke donosila što korisnije za tome. Da čuje različite stavove. Tako su mediji napravljeni u tom svom izvornom obliku. U tom smislu Milošević je bio u velikoj prednosti. Oni stalno mogu da se koriguju zato što je stalno imao glasove sa radio. Današnje stanje, ono potpuno je, to je sve potpuno zamrlo. Imate tu, dakle, niko ne dovodi u pitanje ovo što je najveći problem, zapadne vrijednosti. Sve vijesti koje mi prenosimo, to je neko pretabavanje CNN-a, Reutersa, neke ti stvari. Tu ne postoji, među novinama postoji užasno mali broj ljudi koji vi danas možete nazovete da su, ne znam, nemaju nacionalni integritet. To su uglavnom, sad se formiraju te ekipe koje nemaju nikakav integritet. Da bi u stvari prenosili neke poruke. To isto političari vode zato što onda oni ne postavljaju pitanje ni oko čega. Jer danas im kažu, što ti kažeš, danas tvore, daj da se dogovorimo za Kosovo, da damo za Uniju, oni to obježe. Sutra kažu, ovo sa Albancima, to mora se završiti, oni isto to prihvate. Dakle, to sad jedna, ali to su opasne stvari za društvo. Naši mediji danas, oni liče na te zapadne medije, s tim što kod njih, što imate taj problem, što zapadni mediji, oni su, kako rekao, jednousmjereni, ali su oni sastavljeni dio fronta svoje nacije. A ovdje bar pola te medijske strukture, ono u stvari radi protiv sopstvenog tog fronta. Vrlo često ne znate tačno šta je politički front, pošto to stalno isto se mijenja. I nacionalno i dalje prokuženo, Slobodane, i nacionalno i dalje problematično i u novinarstvu. Pa zato što je, vidi, nacionalno je ta nova, u stvari vidi u čemu je moć, to je jedan od tih važnih špiglovih tekstova koje sam pročitao pre nekoliko godina, u čemu je moć Putina. Putin je čovjek koji, on nije čovjek koji samo nosi topove, raketama i to. On nosi novu ideju tu sa tim konzervativizmom u kome imate
usklađen jedan red stvari u kojem nasuprot američkom interesu, u kojem mi idemo uređujemo čitav svijet. Dakle, početna ideja konzervativna. Mi imamo svoju kulturu, svoju državu, svoj narod. Uređujemo ga na najbolji način. Mi smo spremni da dopustimo svakome da na svoj način uređuje svoje unutrašnje odnose i da onda uspostavljamo tako različiti te odnose. Ne idemo mi nikome, unosimo demokratiju, nikoga nećemo da učimo da uči ruski ukoliko za to nema interes. Dakle, sve, to je ta logika, to je jedno oslobađanje te užasno velike energije svijeta. Jer ona je sad porobljena tom idejom da svi budemo, ne znam koliko danas ima, skoro sve zemlje na svijet se deklarišu kao demokratski. Onda imaš Freedom House koji kaže ti si, ne znam, 42. ovi su 47. i tako da. To je jedna tragikomičnost, da mi kad izađemo iz toga, većinu stvari koje mi danas radimo, kad budemo pričali o djeci, mi ćemo biti smiješni djeci. Da ti danas misliš da je bolje da dođe banka strana, da drži tvoje pare, nego nacionalna banka, to može biti stvarno malo izvan izvan normalnog ljudskog gledanosti. Dok budeš pričati, djeca će reći, zezaš nas, nije to moguće. Prva stvar koju su radili revolucionari u tom smislu značajna je ukidanje SDK. Da bi novac mogao da ide. Da bi se oslobodilo. Pazite, to je isto velika zabluda o tim društvima. U tim društvima, dakle, svi ljudi koji imaju pare, oni su zaštićeni od svega. Oni sve naravno, to se neko osudi zbog brže vožnje i tako. A inače, ako se desi neki saobraćaj udes u komunalnom, tu se uvijek nađe moćna advokatska kancelarija koja to izvede u neki red i oni uglavnom ne idu u zatvore, oni su uglavnom zaštićeni, a pravda, zakoni, to se sprovodi na narodnim masama i da se tu dokazuje ta logičnost tog sistema. I mi sad to kad se prebaci kod nas, to izgleda potpuno, kako bih rekao, raspadajuće. Izgleda loše, jer mi kao narod nemamo tu predstavu. Ja kad sam kao student išao u Njemačku, onda sam recimo odem u neki dio grada u Berlinu gdje žive bogati. Pa ti znaš da tom ne pripadaš, da ne trebaš da hodaš tim ulicama, zato što žive tu bogati. Oni su tako izdijeljeni. To mi isto bilo čudno. Oni su na jednom mjestu ide u školu bogati, na drugom mjestu idu siromači. Oni se u stvari ne sastaju. Mi smo društvo u kome to sve izmiješano. I sad odjednom vam dolaze ta spoljna pravila koja potpuno razaraju tu svoju strukturu, a u stvari ne nude ništa, iz toga se ne proizlazi ništa dobro. Dakle, on ti razara tu tvoju društvenu i nacionalnu strukturu, a ti ne možeš da postaneš Njemac i on čak i neće da ti postaneš Njemac. On samo želi da ti ne budeš ništa. To je u stvari njihov osnovni cilj. Oni ne žele da mi postanemo Njemci. Ako neko ode iseli se tamo i bude Njemac, on u 5 generacija on pamte da nije Njemac. Uvijek budeš ekskomuniciran. Tako da je ta ponuda, vraćamo se putem njegov, glavna ta konzervativna ideja u kojoj se, dakle, postoji pravo svake grupe da se organizuje i živi na način koji je njoj najpremjeniji i da se, naravno, ona se prilagođava sili svjetskih međunarodnih odnosa. Ne možeš ti sad, ne znam, da kopaš drvetom ako svi proizvode, imaju traktore. Ne možeš da postigneš tu stvar. Ali to moraš ti da izvedeš, a ne mi da ti dođemo, ti prodajemo svoje traktore pa ti ne znaš šta će s njima. To je razlika. Sad, ta jedna nova ideja, ona je kao što je ideja koju su u istom trenutku prihvatili Wilson i Lenin, pravo naroda na samoopredjeljenje, kad su razarali ove prethodne imperije koje su ušle u Prvi svjetski rat, Austro-Ugarsko. Zato to ste posljedice Mađari što imaju problem s nama, to je u stvari to pravo naroda samoopredjeljenja, onda su ostale razne grupe izvan toga. I to je poslužilo da se razori taj sistem kojom su oni bili protivnici. Sad, danas je u stvari ta nova ideja, ona je u stvari, to isto Lenin podržavao, zato se njemu uvećao Sovjetski savez. Sovjetski savez je jedina imperija koja se nije raspala posle Prvog svjetskog rata je bila Rusija, odnosno Sovjetska unija, na novoj ideologiji te radničke klase uvećao. Tu u stvari postoje druga najveća sila na svijetu. Sad, pazite, dakle, to je sad potrošena ta ideja, ona više, to je sad ovo sa tim urušavanjem dalje. Kosovo je jedan od tih stvari. Druga stvar, užasan problem je sa tom idejom Španija. Španija ima, pazite, problem Katalonije gori, veći problem od Kosova. Da, neuporedivo. Ne samo po količini, nego po kakvoći, po kvalitetu. Vidite, sve zapadne nacije koje postoje, one su u stvari, što bi se reklo, sklepane, stopljene
u 18. vijeku za potrebe tržišta i to da bi imali veći tržište, oni su skupljeni u jedno korište, jeste sve. To imamo velika Njemačka, velika Italija i to je, sad pazite, to je, dakle, nije to večno, to je nastalo u 18. vijeku u kontekstu određenih društvenih potreba. U današnje vremenu, kad si ti pomagao raspadanje Jugoslavije, to što se to dopadalo, to raspadanje na sitne dijelove, i kad si podržavao tu ideju stalnog raspadanja, sad se stiže do raspadanja, ne dakle samo različitih nacionalnih grupacija, nego se nacije raspadaju. Jer Katalonci su sastavni dio španske nacije. To je mnogo teži problem od nas. Albanci su druga nacija. I to je sukob dvije nacije. A ovo što se dešava u Španiji, to je raspadanje španske nacije. I u tom smislu, ja kad gledam Španci, ja razumem strah s kojim se jedna ta nacionalna struktura, jedna stara, ozbiljna nacionalna struktura koja ima jednu razvijenu kolektivnu svijest o riziku svog nastajanja i o riziku svog eventualnog raspadanja, s kojom oni to doživljaju. Kako oni reaguju munjevito reaguju? Oni moraju da reaguju. To kako se dopustilo, ali pazite, to nije jedina nacija koja je u tom riziku. Imate i Bavarci imaju istu ideju u odnosu na njemačku naciju. Dakle, svaka ta nacija ima... U Italiji nekoliko lokalnih pokreta koji... Imate tu vrstu problema. Tako da mi živimo u jednom vrlo komplikovanom i teškom vremenu i svako to naše bavljenje tuđim interesima, to pokuša da mi pomogli u Europsku uniju da bi ona nas ubacila u tu organizaciju. Mislim da užasno gubimo mnogo energije. Tragikomično deluje. Tragikomično. I drugo, ključna je stvar, niko iz Europske unije ne može ništa da ti da, a mogu sve da ti uzmu. Za kraj jedna domaća tema, vrlo interesantno. Pre nekoliko dana je objavljeno istraživanje da u slučaju novih izbora ovoga trenutka samo dve partije prelaze cenzus. Naprednjaci i socijalistička partija. Slobodane, zašto nema opozicije? Nje uopšte nema. Dakle, to je sravnjeno, srubljeno sa zemljom. Je li problem u takozvanoj opoziciji? Je li problem u tome što je intelektualna, dakle, inteligencija srpska, nekakva nezavisna, tako kažem, sklonila se, zgađena politikom? U čemu se radi? Nedostatak ideja, šta je? Ja to doživljavam radikalnije. Ja mislim da je ovdje problem u sistemu. Sad ću posljediti. Dakle, ovo što mi danas zovemo demokratski sistem u Srbiji. Ti će se sjetiti glagola koji je napravio od engleskog implementirati. Dakle, mi nismo to sebi uzeli i napravili neki svoj sistem. Nama je taj sistem implementiran. On je ugrađen kao čip. Nakalemljen. Ne, gore. Ja mislim da nije nakalemljen, onda ti prihvatiš. A ovo je kao čip ubačeno da bi se upravljalo s tobom s polja. E sad, ovdje imaš potpuno jasnu stvar. Dakle, pola stanovništva u taj sistem ne veruje. 50% ljudi ne izlazi na izbore. Ovaj drugi dio, uvijek se tu pojavi neko ko se čini da bi mogu da riješi naše probleme. Jedno vrijeme je bila Demokratska stranka, sad je to Vučić. On dobija najveći bio tih glasova, dok se ta nada ne potroši zato što on ne može ništa da uradi u okviru tog sistema. Ja tvrdim, i to naravno može biti predmet opšte kritike, da svaki sistem koji bi mi napravili svoj bi bio za nas bolji od tog koji nam je implementiran. Svaki sistem. Zato što je taj naš i mi bi prema njemu mogli da ga demontiramo. Mogli bi u njemu učestvovati. Mi ovdje nemamo šta da učimo. Mi smo, ako se sećaš, sve se postala kafana koja se zvala Kolonijal San. Pa oni su tamo kad završe izbori išli da im čovjek kaže koji se sad zove Scott, a ne znam kako se zvali pre, da im on kaže ko bi najbolje bilo da bude vlada. Dakle, ne može, pazite, to ne može da u narodu koji drži do sebe, to ne može večno da traje. To može jedno vrijeme trpiše. Recimo u novinarstvu. Ko u Srbiji dodeljuje nagradu za istraživačko novinarstvo kao najviše oblik? Američka ambasada. Pa kako možeš imati novinarstvo ako ti je američka ambasada koja je ovdje interesna neka grupa koja cijeni istraživanja, koja recimo doprinose rušenju Južnog toka. Ako ona to uzima, kako ti možeš imati istraživanje? Kako možeš imati novinarstvo ako ti oni dodeljuju, ako je, dakle, pošto je nagrada stepenovanje važnih stvari, to je nešto najveće dostignuće, da ti neko da i kaže ovo je istraživačko novinarstvo, da bi mi ostali novinari vidjeli kako se to radi, nagrada služi tome. I mi sad, kada je dao američki ambasador, ne znam, zato što dobijaju krik i ne znam, te neke novonastale grupe koje se onako naprave, pa onda istražuju ono što im daju iz ambasade.
I onda se tako pojavljaju te različite vijesti koje su istražene na način što stiže, valjda, ne znam da li više stiže u koverti ili to se šalje elektronski. Vjerojatno se sad ne troši na koverte i markice. Slobodane, mnogo hvala na razgovoru. Ja mislim da je bio i sadržajan i vrlo zanimljiv. Hvala i tebi što si me zvao. Poštovani gledalci, saznali ste neke stvari koje niste znali, to sam siguran. Neke stvari su sada jasnije, bar vama koji niste bili toliko upućeni i u novinarstvo i u politiku. U svakom slučaju, ako ste odgledali celu ovu emisiju, zahvaljujući mom gostu, neke stvari su jasnije i čistije se mogu sagledati. Hvala vam na pažnji, vidimo se za 7 dana.